me amate se wonti apobe bosomi nie babi a wo bia no onyankopon kan ho no nsa oyade the fact say wo ye ndisi ni na me ya pepini no wo yare e be ye me dedabi anyam de nti babi a wo UK bia wo sa ho yade no be ye bosomi nie no woni office sansa hodin ni wafa eye wayesi o Malik Basintale nyankopon kan ho no mo ho ba Abusunya Abronye ebe breaking news no aya watch say Basintale yare no akopie mu ewo UK ya wo kwaje ayare hwe Abusunya Abronye di news ebe ya na ewo media no so wo say aje baabia ya manfo kra astart ereshi Basintale speedy recovery any ade na Abusunya penifo say so wo ba chi wodwa na wo ye ne hu yi ye ni kan amfa mba am breaking andro because ne pese ye hu no cropotin ya sa ensem no ewo say me no e ka say Basintale any 1957 blogger aye video ya watch say sa ensem no ye na monten so nyina no krobia eni na se no krobia nim de na busua eye sen e na ensem no isiti airport mo akwaba e de about too much GA so ma so first time ni obi me subscribe button no so ya kai so de bell no be kan so de be na upload ni to mo pe pro na phone na bo won kai wotumi wo se na ensem no ni nyina isiti ebusua se ye body ra ensem no de akwa me bafo Abronye eye bunu regional chairman e de ma NPP amonyoko na sa de wa ba be controversial politician pa e wo manga na mu afi wasan so aye no se wo ye blogger ene se okopie mu e wo hia TV e ono akasa ne de ono anetena so ene NDC for form ho enche omokra na wono ene kwotena wo hia TV so na wo ye ne program ne ho ena wo kwa breaking news ne se Basintale yare ya akopie mu e wo UK no kwa de wo sini dua se yare na wo yare no ye stroke ena ache Basintale nti no bompaye e de mane magana for kwa se kwa me wo mpaye ya wo boy de emu owrem because se ne enimu wo ene NDC fu no what se obi yare a na se ankoye obi ase Basintale na ye nimu nsem Basintale kadify ye mampeni nana dodan kwakufu ado ho ene asanti be die tu abra wo yare ni ade nsem wo kafa no ho pa na wa ba betena ho wo bompaye de ma ne de mpaye ye be hwehwem na nsabusia wo bompaye no e de ma no kire se wo sran kwatenten ene ahoden e de ma no bisa brante no wo ya brante mu no ya moja e wo ni mu betimi aye adwuma de aso mo manga ne nti de ne mpaye nyina ne se wo besan ba be pie mo manga ne mu no asa ba beto na adwuma so se the youngest CEO e wo Ghana na nsabusia Abronye de sa news e bai ene blogs bebre na blog e do na ena na Alleges speedy recovery na so me no e ka say Basintale aye video woni 1957 na watch say no krobia enim na yedika kotie ensam ya Abronye e kan ne ba fe response ya Basintale ene 1957 aye video de ama Abronye no ya ba beti ebesi nne no propaganda Basintale ye otimi ko fa payslip ye fake and the Kotna G1 TV 2024 all because of the power. A trod your betma di anya power. Na mama tira sem integrity asu nya pa. Me amate se wonti apobe bosomi nie babi a wo bia no. Onyankopon kan ho no nsa oyade. The fact say we ndisi ni na me ya pepini no wo yare e be ye me dedabi anyam de nti babi a wo UK bia wo sa ho yade no be ye bosomi nie no woni office sansa hodin ni wafa eye wayesi o Malik Basintale be ye bosomi nie no ho mfa nti wo UK wo di ayaresa onyankopon kan ho no mo ho ban non saw yade na sambra fie be ye wadwuma as the youngest chief executive officer. Namom propaganda yetimi kofa pay slip at that time say editro egu asofo so ewo kroma all because we want power. Yeditro BSC edie ni nyina no say ye power. The Lord for ababe or the T books ni nyina afeje nsema NDC for kan ye no kwan ban so no mo ka o masem afa sai na ye ka che Ghana for enei Ministry of Local Government and Religious Affairs essay
national cathedral no wombeye na yade a ebeboa oman Ghana nti wombeto aso ehimfo a womudi na nado danko akofo ado atem eka se cathedral no ho hia no ebra Ahmed Ibrahim ebeka se national cathedral wombeto aso no sanyimfo no mente se o maba abonten abeka se tia President Mahama ene local government minister barakofo ado de sanyimfo no timba abonten bedidi na tem se national cathedral ho hia enei ye bisa sanyimfo no omudidi na nado atem se national cathedral ho hia no ene NDCC ho hia nti ombeto aso ene de hia na enti sa ke kansa ansem ni nyina wie na so obi kaseti awa en kantre obi sa oti akonwa so na obi akaseti awo eye wo na ama wo na wa ma ho kwan na obi aye den e kaseti awo because enura otimi nya akukuduro sa wo yo hene e kasa didi akofo ado atem obetima wo because of national cathedral and now party buy no o party send na fe the national cathedral project no a project papa because every course yeah no they are getting money from the cathedral every Sunday every week basically omunya free a cathedral kese e wo every course no enya asenkuma nti ndisi fo ahun say ya de papa na omutimi wia ebeboa oman no ama oman no Kristo somso ayeden atumpom yenya yenuanom nkramofo ama omukura ba be supporto ama the national chief imam even made a donation to the cathedral say national cathedral no musi ni de Ghana Christopher momwa na nado ni MPP abai no munsi na ya de papa NDC ye politics propaganda enya hemfo binum a omufi so ye NDC fo ebedidi akofo ado atem a obetima wo omo kasetia no and now omo party buy no omo party ni say project ni ye papa nti ombe continue sanyemfo no ye nti omo nka omakwa akoda all because womo tan MPP and nadia national cathedral ndisi so mbeto aso no ehemfo na mo sore ya mo kasetia na nado danko akofo ado and na mo akwa akoda because we party so beto aso eno de won condemn unka se mabunu nya adwuma nya ne yesi cathedral ene de unka ho asem propaganda na mo ye yese nkrofo adisika ne de ade o cathedral ne ho no ene na Ghana fo twen eno ni ho because I okofa the Lord report na why na ukọ prosecute no if everything o mo ye procurement designing other payment omo ye no was within the law and the financial regulations in the country why na uko prosecute no nti sa propaganda no atonsuom enti abusia we ene ensam ya Abronye se ne osi e kan no ne no ne akwakotia ba na fe ne nkwan ne nkon se ne video no between Basintale and 1957 blogger no esi twa gufai Ensabusia videos no so na ya pakosha akotwagu na Ghana Fortress asa ye video ichi a sene Basintale eda ne sabe ba kuso na wo de hine wo mu sene ni agya wo sresre de na so asa se ya na Ghana hayati bi pe o enye no kra wi achi no na afi eye no kra nti no we no ebi mu question sa video we say video we ebetimi aye old video bi na pop up because enye old video so no kasa won kasa na ye hu say no kra bi wo anase no kra bi na so busuya se ne tie bia no yare wo we enyenya ene de enye obi nti menye sure say what is our tamfo mpo yare a wani bagin to sa brede se eye nokre anase enye nokre no ne yesre ede ma Basintale se wonyame na nkasa emfa ne nsa enka no bebi wo bia ne wo ye bia no ensi ye emfa emanu mesese won so obeja wo comment e wo comment section ho ede amame all the social media handles no okwa eye too much gh o subscribe no like no wa share na afofo so enye bia hwemedi ede dark gold macra